Kei te hia te kāwanatanga ki te kōkiri whakamua i tōna hia kia matatau ake ngā tamariki urumaki Māori ki te pānui puka te tuhi kōrero me te pāngarau. Hei tā te kāwanatanga mā te whakawhanake i ngā akomanga urumaki Māori ka tutuki tērā hia o rātou. Me whakakau atu ngā ākonga urumaki, ngā kaiako, ngā tumuaki me ngā whānau hoki ki te whakatika i te whanaketanga o ngā kura Māori. Koini te hia, a te minita mātauranga tuarua. O ko te mea nui mō ngā kura Māori, he wā kia kite ai mena e pai ana ka hore ana. Kei roti i te kawi ngā take mātauranga ki te taumata, kua ki te he tautoko mai tini o te rōpū reipa. E tautoko mi ana hau ngā kaupapa hei tuki ake te mātauranga o a tātou tamariki Māori. Engari, ko ngā whanaketanga nei, ko ngā national standards noi hoi e mau piu ana. O te wawata Peter Sharples ma ngā kura me ngā whānau anu, e whāwhā tēnei kaupapa, e whakamātautau hoki, he ngā hua ka puta. He wei anō ko te hia a ngā whānau me ngā kura, me whakahaereke i tahi hui arohe i te tuatahi. Hei whakamārama ki a rātou te ngako o ngā whanaketanga urumaki Māori. Kāre ngā mainstream, ngā kura mainstream i tīmata pēnei, engari, kei te pai ma ngā kura Māori, ka taia e ngā mātua me ngā paiako me ngā tamariki ki te whakahuki koro e pai ana ka hore rāne. Kei he te rangahau hei tautokongia hei ko tēnei kaupapa, ko tēnei te kaupapa matua, hei puki ake te mātauranga mo a tātou tamariki Māori. Hei te ruatakau mā o ngā rā o tēnei marama, ka hui ngā kura kaupapa Māori me ngā karahe rumaki, me tō rātou runanga ki rua tōrea. Ki reira ka whakakautia i rātou te whakautu ki te minita tuarua o te mātauranga. Joe Glenn, Te Karere.